Bok Renatice i dobrodošla u moj novi vlog. Evo me u Veroni, sebi i ja smo se odlučili ovaj vikend provesti u Italiji. Sve sam ti naravno snimila, jučer smo došli i snimat ću i dalje i to sve slijedi u ovom vlogu, ali prvo ti još moram pokazati 2-3 videa iz Zagreba. Vidimo se brzo! Ej Bog Renatice, pozdrav iz Samobora, sutra idem nazad za Švicarsku i evo došli smo sada na Krempite. Vidiš da je pun trg ovdje u Samoboru, prekrasan je dan. Došla mi je mama, došao je mamin rođak sa suprugom, došao mi je Sebastian. Jučer smo, odnosno su gledali moju predstavu, drugu dakle izvedbu i evo odlazimo svi zajedno sutra, mi za Švicarsku, Sebastian i ja, a oni za Dubrovnik. Ja sam bila 2 puta u Samoboru, jedan put na natjecanju iz opernog pjevanja, a jedan put na judo natjecanju. I ovo mi je zapravo 3. put, ali pamtim da Samobor kao prekrasan, sladak grad i baš uživam kad dođem ovdje. Evo, ja sam naručila Princes Krafnu, ali će doći još jedna i kremšnita, jer su mi rekli da je moram probat. A opet s druge strane, ja sam toliki veliki ljubitelj Princes Krafne da nisam mogla izdržati. Tako da ako ne bude mogla, podijelit ćemo. Srećom, dovoljno nas je. Stjepane, je li topla kremšnita? Nije dobro. Meni je bolje kad je hladna, ne znam. Ne bi mogao toplu. Ja isto. Imaš 2 vrste, možeš jednu i drugu. Ja čekam kavu, ja ne bi odmah. Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Možeš jedna kremšnita pati. Lisicama. I odmah niš mi to reći. I vi meni šta kažete. Matka, možeš ti to? A ne mogu. Ajde, Matkica. Ako uklopiti se znači zatomiti sebe, izgubiti sebe. Zaboraviti sebe, sramiti se sebe, pa onda se uklopiti ne moraš. Ovo je naša vojska Labudova. Jezera po kojima mi plovimo možda su divlja, ali naša srca blaga su i odana i zato smo sretni sa svojim životima. Evo odlazim nakon skoro 2 mjeseca u Zagrebu. Evo Sebastijana i mene na aerodromu ovdje u Zagrebu. Trebali bismo biti kroz sat i 15 minuta na aerodromu u Baselu. Idemo direktno dakle za Švicarsku. To je najbolji let i najisplativiji i bude Renatice nešto po 20-30 eura. Bude povratni let Zagreb-Basel. Pa si pogledaj. Sad smo u kantonu Valis i proći ćemo kroz neki tunel i praktički smo direkt u Italiji. Ja cijelo vrijeme tijekom puta razmišljam, mogla bi snimiti ovo, mogla bi snimiti ono, jer je tako sve prekrasno. Pogledaj ti ovo. Pogledaj ti ovo. Naravno, sad se ništa ne vidi kad sam uhvatila kadar. Sad, evo ga.
pogledaj ljepote, tra la 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 la. Evo, u tom smo hotelu. Evo, Renatica, ja ti pokažem sobicu. Mini je, slatka je. Dobili smo ovo za spa, dakle, ove papuče, odnosno japanke i ogrtače. Ićemo mi sad odmah u spa. Ormarić, prozorčić. Ovo je WC. Da ti pokažem još pogled. Kao da sam negdje u Istri. I vidi se od tamo onaj dvorac. Cool. Evo. Pretpostavljam da idemo dole. Šta je ovo tu? Okej. A malo narančade i što je ovo, neki naci. Ja sam Renatice za predjelo uzela tagatele, a on raviole. Per un'insalata di base con tomate e noci. I evo nas u apartmanu u Veroni. Da ti pokažem malo Renatice. Nismo još rastvorili prozore pa je malo mračno. Tu smo se sad stavili za prvu stvari. Raskomotili smo se, imamo ovdje televizijicu, mada ne vjerujem da ćemo gledat. Sebi se već opustio na kauču. I evo ovdje je krevetac. Ovo je neka novija zgrada pa nema baš neki pogled, baš smo sad provjeravali tamo. I evo WC, tuš, dakle ovdje je mašina. Cool. Renatice, sad je 4:38, kako sam precizna, i znam da kasnije kad se smrači bit će hladno, pa sam si uzela neki džemper i jaknicu. Seba i ja idemo nešto pojesti, jako smo gladni. Došli smo iz Bardija prije nekoliko sati i sad nam je plan pojesti nešto i onda napraviti par dobrih fotki. Juh! Sebi ja tražimo kasar Giulietta. Tamo gdje je navodno Giulietta iz... Niši tamo. Ali ja sam sad gladna, sad bi sve živo jela. Ali prvo moramo nešto slatko. Uglavnom,
idemo tamo gdje je Julia rekla Romeo, zašto si Romeo? Kako sam ovo patetično odglumila. Ovo me malo razočaralo, Renatice. Ovo je lokacija, dakle, ovo je Casa di Giulietta, znači lokacija gdje je Giulietta vikala Romeo, zašto si Romeo? I stvarno je prenapučeno, ljudi čekaju red da se slikaju sa Giuliettinim grudima. Ovdje je suvenirnica. Mislim, lijepa je lokacija, samo što ja ne namjeravam sad čekati da se slikam. Sad smo se baš lijepo najeli ovdje u restoranu, na ovom glavnom trgu zapravo. I sad istražujemo gdje bi još mogli poći. Vidjeli smo zapravo dosta toga, s obzirom da smo ovdje samo jednom popodne. Tako da eto, sad pijemo kafu, uživamo malo, chillamo.